Ekitabo ky'omuburizi eshuura ya 6 omuheru gw'ebintu byona n'okufa. Hariho ekibi ekinareebire ahansi y'eizooba kandi ekituura kiremereire abantu. Niwe omuntu ou Ruhanga ahiire eitungo n'ebintu n'ekitiinisa hatiine kintu kyona eki arikwetenga kwonka akamwima okubishemerererwamu kureka omunyihanga akaba niwe yabishemerererwamu. Ekyo nakyo ni busha kandi n'okubonaabona kw'obusaasi. Omuntu okuzaara baanigana akahangaara emyaka mingi ebiro by'amagara ge bikakanya kwonka omutima gwe gutahaagye birungi akabura kiziika ningira ngu omuntu ogwo naakirwenda rugiremu ahakuba ejwenderwamu etari kintu ez'omu mwirima gushweka iziina ryayo kandi batakareebaga izooba n'obu kwakuba okumanya ekintu kyona n'obu eraabe etyo etunga obuhuumure okukira ogwo muntu. N'obu yakuhangaara emyaka 12 atarikushemerererwa birungi timurikumanya ngu byona biza omu mwanya gumwe. Okufa kubi kwona okw'omuntu afa kubi aba naahendekera enda ye kwonka tahaaga. Omunyabwengye naakiza ky'omushema kandi omworo naakiza ky'omuntu mukuru orikumanya kutwaza gye omu maisho g'abantu. Okushemerererwa ebi orikureeba nikiro oguma noozengyereza omutima aha by'orikwetenga. Ekyo nakyo ni busha n'okwitanira omuyaga. Ekiriho kyona kikeetwa iziiniira okwo omuntu ari hati kukamanywira kandi tarikubaasa kuhakanisa orikumukiza amaani. Ebigambo kubyongyera kukanya busha naye kanya. Mbwenu ekyo omuntu kimwongyeraho ki? Noho waakumanya ebishemereire kugirira omuntu omugasho akiruha ebiro byona eby'amagara gagatiine kugari agarikuhinguraho nk'ekiicuucu. Noho waakugambira omuntu ebirubaho ahansi y'izooba yarugireho.